And all the men and women, the entire population, fled to it. Batheke bawuthathelwa yonke into. Wakhona umuntu othi kule depression onayo singake sihambe siyenqabeni. Wathi umyeni ngikhulelwa ngabantwana bathi soba yezwe iyeke ukugulelwa. Cela siyene enqabeni. Wathi umyeni wami uqale into oqala wathi hey wethu sibasayiko thatha nje indlu yakho. Wathi umyeni isebenzini anisahlelanga kakuhle kodwa subasayikoka subasafayisha izinto ne-managers yena ngolo hlobo thatha into zakho senqabeni. Zona usekuseni sifikile enqabeni. Zona usekuseni thatha yonke into yethu, thatha imoto, thatha imali uzishiye ngeqala. Angazi noba wawukhona nakudala sasisithi noma indlela inohlupho noma inde Nkosi yami noma this morning andikhathalelanga noba nenze i-40 rand. Into endigqibayo is your heart. Asikhathalele noba nenze malini, asifuni oyazi, asikhathalelanga. Into esiphambanisa ngani yinhliziyo. Kungada ntoni ukwenza 2 million inhliziyo ingafuni. Sizathi Christian Center. Abanenhliziyo ezimdaka. Into endiyibona kuni iyangiphambanisa. Christian Center ngizothi andazi lento niyenzayo kodwa ngijonge 2026 xa uYehova ebuyisa iyaba ngathi ningabaphuphayo when God restores our ngoba ninje ixesha lakho